Khubor iaphi na Don Bosco Media Network ni wanrah shapi yaki Khubor Niam kejela jong gatayo balai jong benai Lber arhajar arpulai. Kimat bakong san hagani gatayo baladep kilong. Le buram kilong kami kilong kapa jingsdang yalap halang song tiang. Ka procession Eucharist bat kesngi buram seng rangba ha thang yong nongpeit Parish. Le kemen Jubilee Rupa Dissolution Cooperators Shillong Province. But pediang ka Mother of Compassion Parish mau klan ya ka lama convention. But mentang in pet yaki Khubor bakam benya. Habau Jisu betha yaki nyopu arngut banit yalap yaka gospel utrang babaro kinong bot jong u kide ban yalap yaka Khubor babha kenang baka jingpen kan long ya baro. Kani ka jing betha jong Jisu kayai beteng ru ha kani ka juk jongngi minta but dalaki jongki khmat niu I baka seng long kami jong ka Divine Mercy umdang Parish kalale ya kani ka kam yalap da ka ba penong ya ka jingsdang yalap ha ka wei ka balang shnong lang song thiang. Lasdang ya ka te ka jingsdang yalap na du ka khat pra tarik Lber but lapin kut no ha ka sngiu ble ka khat khandai tarik Lber arhajar arpulai. Hadin ka jing penlong ya kamas bat ka jingsdang kita kilong kami kilale buram ya kilong kapa de ki jing ai ngobha kum ka dak jong ka jing e jong ki ya kilong kapa. Ha ka te ka jingsdang yalap la ai kimat pusan na ka ktenu ble de ibabu Alfred Lingdo kinchi ibade irang ba balang jong ka balang shnong riangkhan daju. Ba agar khot ka ba sapo ko nong ka pusan wong shisha na ngabi kata sin ba pilale highway nei para barit jonga pilale kata ka di ka tinti dia ka ba na ngi na sakong ya ka tin ya ka mo Johannes Baptist wong blame no ka chiki para mo ba blame na tao ini na chiki Jisu wong mentar dia ni ba ka pilale kai hakni ka pathai highway nei barit highway nei paklot highway nei driven kai ka paklot highway paduk highway ba upsliang bisam samsliang highway nongpong lani highway ba syam ya ke jing lada aga ba dong tang ye ke jing yarap ke choni lada ni le highway ne kita ujisu Israel syai nga pi benta bangilale hu dai nang tang dau kini uhap tikli ujisu menno ko temra mela syasat pendi menno mela syatngan nilai pam ni menno hama mela lengko nilai ku janyami menno pamela syam jingsitong pamela pang bagi lawan jok ini kan siam jongngi kakmen kumne banya don lang ni ai duple iaphi daga jingku sampi gipeng siapa iaphi pada Kasenjuk seng rangba jong ka nongpeit Parish kalaraki kesngi buram jongki ringkat bat ka procession Eucharist jong ka Parish ha kesngi blai ka khat khandai tarik Lber arjar arpulai ha ka shnong thang yong. Lasdang ye kesngi buram jongki seng rangba na du kesngi satjan da ka seminar ka bashisngi lingba isok blai devasya. Ladon ru ka jingpen kre igi khna bapdiang komunyen beningkong da ki sister. Lepin kut ya kesngi satjan da kejing lek jingo Iing da kiseng rangba bat kejing kerku ha kapor jan mit. Ha kesngi ublei lasdang da kejing ruai step ha kapor kendash deng min step sabut pat sakamas bakun. Father Peter's Imle Parish priest jong ka nongpeit Parish ilalong ikongsan jong ka mas bakut ha kejing don lang ringkat bagi sangut ki phadar na nong lakyat aspirantate bat na umran RRTC. Hakapor shibajish deng nok paisngi lasdang say ka procession Eucharist hakaba kibun ki para banget kele shimbentalang banyat saudong kashnong. Lapin chong shit shu ikajingat procession da ka ban balaput batem degi khana aspirant na nong lakyat bat da ka jingyat langgi khana padiang kuminin badingkong.
Hakapor jinggerku no paisngi le yoru ikajingkren subject ni ba Stanley bare. Lepin kut no ikasngi da kajinggerku ba kajing ai kublai ni Father Peter's imli ba ni secretary jong ka Parish. Kesenjuk Solution Cooperators Shillong Province kelarake kemen ya kejingdap arpusan snem haga khat kendai tarik Lber ha apa Shillong Parish. Shwaban sedang ya kemas bekoi lepuli ya history lingkot pangki jingtrai bat jing penok ha kini kesenjuk. Usok belai pol o lingkot Solution Provincial ulapin minta ya kemas bekoi ringkat ke babon ke wepat kisok belai ha kini kesengi. Kinongkit kam Solution Cooperators kidukot ki sister bat ki pat riunget ki leshim minta da kejing riu belai ha kemas bekoi. Arngut kilong kami kila shim ya kejuban lak banlong ki dekat bapura jong kani kesenjuk ha kani kesengi. Hadin kamas bakoi la pelong ya ke program babonjat. Kani kesenjuk kala ai khusnam ru syaki pada pat sestar ha kani kesengi. Kinong ya trelang solution. Haka kerteng jong kinong ya trelang solution o Shillong Center ipriang snobhan ya pada kwah lingkot provincial jong Shillong province balong tu kongsan akan riewniam. Kublai Khubor pada pelapenat kuartunan banyadon lang bani akan dikasih. Ipriang snobha ya pada Jo Almeida ibalas dam ya akan dikasen ke arpusan sen mensyua. Kublai Khubor pada pelapenat ya kapor kodor jempi banyadon lang bani minta kasih. We welcome you, Father, who started this center 25 years ago. Thank you very much, Father, for taking the effort and sparing your valuable time to be with us today. Your presence reminds us of the joyful days we shared when you were here. Ipriang snobha ya pada Tobias kharap kentai Parish jongngi iba hapadeng kejingkun kam jengpi lakloi bandon lang bani minta kasih. Ipriang snobha ya Father Jos Novice Master pada pendailam Father Baro beri pada delegate juni bat ya Father nakane ka Iing Novice. Ipriang snobha ya Sister Christina FMA Provincial Delegate. Ipriang snobha ya Father ya Iba Anthony Lalu Provincial Coordinator bat di Provincial Team Ibaliadan lang lagi minta kasih. Ipriang snobha ki brother Baro ki cooperator Baro ki aspirant ki paralok parot majusia ini wadlah akan jingkun kam jumpi dari dakloi banyak semua tilang bagi minta kasih. Ipriang snobha khamtam ke yaki armut ki aspirant ikong bandri lang nongpeit na banyun bad ikong Christine kun lang dakar na sanwer iban shim ya kajipular minta kasih banlong kinong ya lang solution ibapura. Hindi at chapang kani ka center jumi. Kajingdon jugani ka Iing solution novitiate kasanisay ka Shillong kalapenlong ya kiparakristan juga Shillong kan khamya jan ras smoktu ya kadukom jom solution. Dari hakasnem hatndai spa handai pusat. By Father Jo Almeida, Novice Master, ila ay jinghikai ba jingwatai punsyai syakang asen Solution Cooperator ni kinongitay lang Solution. Hadian kata, Father ni kenhon jong Iing asem Solution. Iaphi kamut kay kabau Don Bosco perkhat na duk wasdang. Matrai Don Bosco lai ijngai ba
ke jinglong riewniam kala bang duna takara usen ya kino Israelan solution kiri paiba untuk musko tawa ijgai sisa gitu tara mentaki jungi perfect bomdan show mengi ki riewniam ki perana pura entapun ki season ko kla penyai balai bodo musko kwah ba katu kaba mau kwah ni karisim katu kaba mau kwah bakan numyak kata ka mensim kaba mau kwah bakan numyak la nonoru natakara wen udom musko usai ngani takara menta wal dara mangim dan suki pura ki pararu hynrei ka jingkwa jung disu to commission jung udom musko ban pek ikhna samla arpangai ki beduk kanang im kamo kanung yap la nonoru pi kata ada kawangi Iing usai don musko bo mensim mukoi la persat mensim ha udon musko ti kei kaba mentangi perkat kendiat anum kran bon kepor kamsya ayo simtang imat kena kajing pulih keberingkong kaba ublei ujit la sembat long kebebit ban sim ya kajing kula komta na khot iaphi menta man klei yala kejuban la menta kini ke angut kidong persang kin klei kejuban la hadirin kata kan sign kini certificate jongngi halor keduan ban pynshlur balado matagasngi enlong kere dukhot bapura jo kaseng kini kan mau yaki balado katagasngi idai ban imsngi bat rei na kabanta ka jimbahan ke mensim da ka jingsel hem ko mau don bos ko boku na om ai ga ke mensim bat shimno ke baro ke badai jongani ka pathai mentanga khot ikini gi angut ban klai ke juban lak akmat jongngi ki palu le Kwah mandiri namar dan dalam bapa beriye di Kenongstoin Diocese Catholic Youth Movement NDCYM kalalit IT kalama convention chaka Mother of Compassion Parish Mauklam haga khat khandai tarik Lber kabala pediang bat ban penyat ya ka convention ki samla Catholic House Niam Arjar Arpusa ka convention bakhat san jong ka sing ki samla Catholic Diocese Nongstoin kan salong hakani ka Parish House Niam Banwan kidkhot jong ka NDCYM kilasen ranyo President bat General Secretary ban ni ay kalama convention cha Mauklam Parish hakani ka sngi Bat dakini ki Khubor ngi lapoi sya kabukut jangkani ka THUP Khubor. Ngi ay ka jing khuble iaphi baro ba phin kwat phin klan bat ngi kyrpad iaphi ba lada pidon ki Khubor ba ja ha ki Parish ni gishnong jangphi ba phin phah ne pintip syangi haute number badon ha ka screen jangphi kanang bingindang la ban penmi man ka tayo ya ki Khubor Niam ka jela. Khuble shibon ublei un kurkhu iaphi.